na ikaw na suwas kaewa sama ash wigat in bel saying it kat kay spell sigin paing kuwas kaewa sama wigat yang bege casting call ke Facebook ko. This is weird. Na ikaw na assume kung sa mga liga tiyang namnas fingam kan like ye ka share ye yalla cache be makadak fa share na paling kat ke paing kum sa mga kat ke ikaw sa inge kulo ke asluman kung fingam like ye ka kilometer kumasho ye yalla cache be También still chukyong guden na wala masiliwo. Utigat fast na may nga nagoslienge uyenge tekin trusko. Lemnister Frank ay betegin isena. Lemnister Frank tekin isena ilo sashfinen hilo. Avahi na tekin trusko Kent Washington na nga serletara nga ashfinen nga nagoslienge Ontario California. Sa Ashskenele ko. Maslin Ellis San Diego. Pangos kaywa Chukyong guden Sherry Lemon Frank Diggin Tresco Kos finger and Sherry Len ko na kun ke Facebook la so kat vest na mit na kula na zoom oh kum sa wa wiga tingi namnas fin maya zoom like ye ka Sherry wun nakatibam tawek madudut am singi ngamalle sibe madudut pena wo fal na shishkaywa na sikum indutut ke gal Lemon Frank okay won zoom check ye audio take it just go Testing. Lemon Frank go mute Tigil na kung sa kung mute. Nagawa na si was nagawa. Okay, kawo. Oh, Facebook. Alright, ngalong ko. Al, syukiran sang wanim text ko lasyo. Stand by to stand by. Okay, gal kita Erwin Bello na sum tegen Driscoll nak na si guest lag tegen la so ke si pro tegen Driscoll. Naglaman lang ulit. Man, we made it ulit. Ang Michelle, na Mr. Frank, hindi na naknasuya ni Kuya Shamariki program kansiya that's right. Kats fit the flash gak second global Belgium ke kachini
in matayang lom in gain si dut kikas o shine them and anak na suki kasi get some na ko music egat kulang lang siya takdan no tui panagat kain mana ko ni cleanse naman como traga kan ko egat kulang lang kadin no na kadin ko podcast ingan tata flapping dito kain stream ke YouTube kain si oye ganyan ka mo pagkakedi ingan fa even kat kulang malapit tapos ke usba mo kulo si fon nantum Jesus Christ in the kamisia ke mak du clash e kapalal fungi nakakum sang masel kasalek akmolya lakrigi miselal panagipay singe katuti kat kewa matalal fungi inetake inkaksya kinla wen kulo si fon nantum murala o yesinga si kaptari inakkailal fungi lasha nakmas wikat ke malutuda kadin fakalik fal na ki gaslom kadin islam mama chefal mama nirosh madifal na ki malutuda kadin fakake dasak ta gaslom in pa ik fakalik fal na ki masim lakeo kat prayer assume siya ke kashalom ngusit angan madalom inan fesh ki magadak fasting ken when natum Jesus Christ kat fakulo malap nasyum amen aglamalap ta mishele ngamo pelang eflokon na Euros tapan pel ma eflokon na Euruke peninaka pe yepe ma shiruka an pain kos na ko aklamalap Tekin Driscoll kumgula malile okay laugh lock ne frangan chu iskumyang okay. All right. Kyle tekin Driscoll kumgula ke proisen in painkum usually keksa finen Augusta, Georgia. Ikaw ben assume kula ke ashloman. Eko sebe mga wikat inge o nagkadakkel mi nas kung wikat like ye ko share ye pe. Ngayon nga balance na assume lamin frank digi share mi gaslan lamin frank. Iljo wang la ena lamin frank wang la. Okay, let's see. Let me add you. Okay. Should know yung video. Okay. Yeah. الفلم دليل Ay, pliego. Call it my friend. Off you. And she's not look. Una. And I may charge them get the may walk on again. No malap. No malap sin gat ke ben mo saying no malap sin gat ke. Ang chef na pa na factory gas na gat ke ben sin. Yeah, ke dollar. Lamin Frank, go mute. Unmute ko iwan. Losing it so now mic not a low so unmute yeah. In take just go. Pangan. Okay, guys, pangan. Okay. Statement gas Lorelai met alla shoon mo tawag ya. Apa mute ya kingatin na ngaflogon ma. Ngan ka de flogon ma when gas mga fak mo siya nge gaston god gaston ka kingon. Nara fingas mo sta mga ng finga program yung mga faka na ekaben dal effective pe. When mga program yung ekaben nan ke o yelak si pela. Kasaktangan pain kung may sila si kung sila lam singe kumintaga wikat siya sin siya gaston kat ne sila singe may tafekat lang kayo sila la kawul si pang sila la na wowo siya elay pa nagikat sila nagtan so we alu ke siya finne football or finne shopping or finne katena more kame kat sila nagtan so siya sin siya gaston kat misinge ngalang siya kayo kat na kayo ke to nila mit talal fu o yes siya makat
mukle oya na wowo si te oya si mga kum kinela mukle oya si mga ko kinasis metlalal fungain sin si pel na kay wa oya na wowo si ngakum daga ni benefited ya ngakum daga ni akkaya lang lal fungla siya akkaya kat lagi kastan kat akat daga ni alutu di bangi masi yok si pel napata nga walal tamlan serle tamlan tres kalingan siyak sum tingin ni siya nang kan siyak sum ginak manas like ye click ye share ye kawo clash nga kay wa gan porong og kastan kat Messi na algen Messi na snakin nga ako binmata porong ak kastan kat kilin siya Kia mai kante kati mange mai akboye kat mange mai usen sewo na sikko affect na pa yun assume ti mange mga connected na pwede pagigela tuste na gawa kat tayo nga kinen ka in fact at kastan kat inakinin kat la aw en na gawa kat ashwea kat mat cleanse up lang kat kung siyaklin lang awila le na asya ilo ingin na simle na alu kata nga pasam siya men karik mga device sinatan nga ke akitin pa nga sa tapangan kasi bigas talaga kung man lap zoom ke kung sila kon wikat taga porong nga kikastan kat fliye may siyak silom ko may kasya silom na kayo wa may kain kasya kat kayo wa pekat alanan siya wo ke pati atuin kaksigin kat flat ka na lash lem kat flat ka na lash game tablan serle ke vision siya makumaki na sis panang kat kain wikalad sa pamsiyan tablan tres kal ke kafe ang balom ke supayan gas ko oyan nga mak yok ke faculty gas of course teknisa na lashiruk katagani asya ilo ingin na gagunaktan mi moklem gugubay ak fashion lois ta jaram zila ke apala lois la ala na excited ke pensing ke kitan jiba to ni jaram ke gastan kan okay na yok ke faculty tigul program global All right. Let me try kung gulo map ke. jaram na unse phone jaram Na kede oy na yung ako yung pelan sum tekin sena. Kaya nga pe na ko mo singkak sa kinkat. Lamalap ke nga win match lo so yaka. Evine nga sham ne wangin le nga floka pena. Na in kain fliya na iruwas la. Pangan device na to singe nangan. Naki Kunokon lash ke Facebook page ash Monday, Tuesday, Wednesday, Friday na tos to set December pa. So natawiyak nga live fungi mo may la lain nga ne kasakay. Lo malap na siwas na gawa sa mawika to yaga. Layla tang online ka tayo nag-price ko laltegi ne. Layla online ka tinurek main kat na gawa. Tila malapangan marshiro ka. Okay, tekin sena kung gulo. Kung gulo ke may faction. Tekin just go. Kung bro guess la ash may fact lumit lagi katron game mo dito. Glamalap tamle sirle apena may tuya san kay wan tamle Frank teknisya na alayo king unlock kan we go ski ikasingin kain we ka asek malutut ma asim daski pelsing nga alalang si fakpe lalam Mr. Frank kan manget siya ma usia ma ta sis ma usia ma ta wo panang alag kaksakin faklalan teknisya na kula mala pa naging fakkel mi pray la ko makat mukle ngon lan gatin ba mukle inte mugui kananakin maitlasha akla malap nga ala excited pe ki kasi ngayon we kuwas in loto la infon la malutut singay anin nga akla malap. All right, tekin just kung gulo. Na klug faction nga tekin sena na lemon Frank. Inaklin ko kuwas sa like yan inginan Terisin Kayfes, kuloke Ashloman, kum like ye Berina Lifai, kuloke like yan, kum Shue Church, Shue, kuloke Ashloman, kuwas kayo. Kaya nga nagdadakot na nakfashe. Mudutut na kayo wiking na mudutut siya nga aske, ngamok, slaklo, klanu si, masih may taan na Kunokon si Kemante an aske stuck with ke nga aske
I say angal limekos was daki was longol, fani na ki longol, longol limekos. Angal limekos longol na ki longol limekosan. Na kinakon singan fa mo ton fel na kewa silia kin ali na sinkat. Mo ton fel na kewa silia kin ali na sinkat. Tamitli nga siya nga fast na kimo dito ta. Ngayak fa siya mante. Kada som na hilo niyo lamisya frang ngayak fa siya Tuesday. Nangasibit ako ke Wednesday an. Tegin just ko lak fa siya tosta. Na Friday an isumne hilo pa niyo tegin isena. Nangato ko ki sette an. Na tegin just ko lak aksa fiye ke faikulos ki sendriyan. Na kikubigat dingin an. Kudesi bet ako ke sette. Ludugin sette o akfa siya pon fa iyan. Mwen ke Sandria, kalme pa as points makatalik siya na iko yok na tegin tuskol la akfa siya ipsingen nga wala casual ke kada akfa siya sette o dugin sette kung vinpalo ke sette o especially kada akfa siya sette o kumin mo orela due diligence lo mo na ako kumle riti mo dutto proy kun ne tarinam takoti skedile faka ako la loman na ke may geklan sumon na ke mas makita akfashige sette o na pa anan ba atin processing na medyo na back na may may vaccine luo sa mga akfashibel na kaywa o may vaccine may dan bagusin ito o le ash website sila ngan pa mo casingcold.com katsu na update ito siya na pel sa kaya update na kuwasa mam tawigat ngayon ash app sinake mobile devices, Android ka, iOS. Kung mo sige https //castingcoldpage.appve.biz. Na download the app singan kumin mo liye pala ko ash kaya online na kumin mo wikot kumkan like share na ensipe ng app singan kumko ba yung molila standard listen commentary na tuman ke ash mo says mul latari kalal mo shuk tari auto singan iloto yegi set sunul kaya pangan confirmation si mga iso na ora kumkwen sum ke app singan auto masingan na suwas yung along si travel on discounted airfare https://skipblack.com or /r/casing kain call. Bakit kung save yet sa mo 40% ke airfare lo man. Kung viner bagin won't you kung save yet money le ash money the kana way kat kina kuminita kumin kalim ke. Na mas efficient ba like share kung vin maisas. Na kasi shun lagi mo dito tlasha. Si Fies na man, kunokon na man diyan fa, moton film na kayo wasilia in alu na singkat. Moton film na ko sila ginal na singkat, na may rito na ke puklal Isaiah, saptang limeko siyan, for slongo will fanyo na kilongo limeko siyan. Na, kung vinuloy na kayo may dututsing, tamasi yok siya kita naisla na kayo, kung vinutagin sapta ang limeko siyan, sramsramkinyuck the anointed one. Kakalam gila anointed one bala Messiah na nakim iplan mo ito anointed one tinga pa toko siya Cyrus. Toko siya Cyrus ma Babylon. Pa toko siya si ma falela talik na din Israel in takaligi siya lalos finan Babylon. Na pang mo dagi may dututsing katil fansilise linakalamye nasil Cyrus la katil sulella ilmet Gentiles toil sulella in pa ak sewuyela ko ak masyayela insang itay insang konase len mo ak fashe long silon ka sige mo ko bagay ko to ako klan ka to may ito, hindi ako skat, nakatilasula na siya, or saan ko na sinmit siya, in mo, akalimi na sintalik natal si Fena, siya ba in Israel. Ilusin kaon gila, pangikolan kat. Pangikolan kat, kung finrili saptangan limikos, fosse, finally ke foslong ulan, ilsam ko nalto ko siya Cyrus.
Na ilpa toko siya Gentiles makatil akkayila ilen katangla toko siya pespesaye ilen mayunala katangalusle kishipin me mahin pangik masikatil ki akkalim yun na sin talik na din siya sin kalam kila kumus fin sanga siya ngay sula na siya akkalim ye or bakin mitsaye kusin kalam ki kolok si fena na merit singa tako na siya musengi ki gemante il suli na sin met na kaywa matonfel na kaywa timot Israel makena ti chufla Juda ka Benjamin isamle ilusima shof in Jerusalem kayelos patako ka chufla Juda pa mutavin Judea ka Jerusalem na Malaysia kemile masih manasin met na kaywa ti met nang amiti ko ya dako na sin met na kaywa ti met Israel mo kena ti met Jew mo kena wa ba som na sin met Gentiles ako kuvin really marit singa ngay usi people na ti ko mga kuminta kay ni liye Isaiah sapta ang alimekos Isaiah kaya nga su ngayon nga fact na der siya nga si para pukso nga fact mamini Bible kung vinloy na kaya Isaiah asap taon yung lon kosh we pe Bible na siya aspukon yung lon kosh na suki nga nu si may reaching nga kuminta kay ni kaya okay na sapta nga limikos poslongulan nilangan ki background nga usot na siwas pienga na with the ki introductions na nam tek ki marit katil tafo na sil Isaiah ilan akkalemi na sin Gentiles ke oyelalos pe nakideshodo na gif fostlong ulay sa ko inge lembra del fact fashion na siye kumus na kayo sa kaing laliki kay siye maton fel suwos fashion uchak na ke pelin na non ko may sa fash ingene ko kolek may shalala kul lalos proy na singkat sa matiye koin molalos le may dingen wangin mapaye to lalos na kuvin kaya kung really gas ko try, il fact kung kalam ko sa shit. No, mis gasing nisan, kung rit na election na akate na le kalam. In fact le kuwasin fashion ni, makuwas pala kaya, nika na masyalala makuwas uswi kuwas ngayon, kumproy na singkat ka na wang may ka na orela. Wangin kum gasing, kum kaya wangin kaya makumaroon. Online pang kises ngayon ifasin mo Gentiles ngayon kung kiwen ki makumaron makum del fashion ni loing na kimase ma ashipe ma yokshipe an katum del pro na siya ngayon ki kat kiwen siya ilti ka ben tramjum ilti ka nakfash ma ilti ka ben molikom le kung pro na sin mashallah nga na wen magasisikya na ke foslungul siyan fashion Akalim Yishibelo was a Yematan with Nanon ko. Leila with Sisu Kasho in Megasing al Fosigas ngayon. Fostongol siye. Masing highlighting Alol Ngoki. Okay, Kasho Alol Ngoki siye sin siye. To Bel yeah in bel the palye in bel somla mai sikya ko nga tie nga lem ko at samulla may tlal wangin ka tsaye na faxing onen kan sham sima sham silan ka ngel ilon anon rhetorical lang ko kung dil matara mangan din dikin la nga para lang mangan din na fak ki bel somla metari siya ona siya katsefa ngan Kadil gelem. Mama kadil shamkin nge mahal shamon mit sikyaktari. Sikyaktari mit nge wash na ke Milo sashkian. Na il fact kadil fact mantilay sa in akes mokin yellows. Le maing shamon ya kapalye yaktari ke pel somla. Fo kailos na wash na ke Milo sashkian. Na ba onen may reaching akkilim yun na sigkuman. Fos longoluan. Mit fell na phone. 4 manasik.
takus in moliakle. But fell of the Russian moliak lang kamakay na pakat. Wengin siye katsaye. Wala la lock e pay lock o pay e fatia na ikla nga falak na suwas ke ingenek ke inek si fena. Mwit na kayo wa fatako e sigat mo tonte yematok e Walela tayo los payen na nasik. Fusto nga ako siyan, los fact la suwas ke kunayak ki akyuruk makay na ilos na kayo was siyangay fa arla na maikin. Nga lem kat fa mula la fulin talik na tan Jacob na kayo los fa kaksakin niya. Na merit sing ko na si kumising kanaki ka treating fact sing fact left moton feel na kwenta ko tako na sin il sa mول kat mول si fanda le Milos Ashkian oil along with Gentiles kat Milos ali na sing and kat ang kiwengen when shipe mayin moton feel na kay wasiepe ito festival moton tiyaki moton kat pash na selos. Na in fact le kat il sie kat suas kat silas claim kat il kat suas was se ulela lala wengin makan sang act tafong gila il kat il tuwen na may ito makat finrola ulela sila siya kita pala conditional kita pala il we cash payes for the kat ulela kat pay nito kat nito mabat kat il sie kat ma dia koin kikie kadel tigan kikie main kuski mot ko kat sumare la mana kaywa il fin fact la ma il fin la olela se na mana kaywa isikyak o na kaywa il olela ngan kalmi pa kadel fa mga kum finak fletjel axol kada blagin ma wo makay fanda kal na kat fin fast ko yesingan kat fin mata akus malan kat akus kat in mana kaywa kada blagin bolin se wo na maritsi nga yakile mi kapa siya nusin na si kumle ulea lal na si papa Ibrahim le ileta valien full na natol na pakikalam ki kapit maritsi nga ila ulea lan kat maingin na kiwa pailat lang initial matayin shock matayin cost lalo sa shock na kisipin oy lalo si Fena si ako lalos pa or sikyak oy yangan na sila sta shokta mana kayo main siwo na ilo si insewo wo oy pe ilo si kaksa konol na steak ba na si kumisenge mas mga kumaski ka ta pela kete bang na mo ewo kete bang na mo pangay top na ke na lasha na kete shulal gi malan kat mataki malash maita malan fellow si Fena na kete ayash foto to lesike fana malan kat ulelan kat makadil fact la kot fin matake pele na kayo kete pala na pahimin siwo kete pala na pahimin siwo sa makume angay ko fakawriyan niya angay fakawriyan niya masing isikya angay na sikya nga palakin main siwo umdibel si makum dictionary na aske kaya wala lom si Fena lom si Fena ala upe kumin na sinkat ala upe kum si Fena kumin mitula proy may ne fo seta del nga kumin nget na sinkat seta lu siya nanak na sum insang kushe na kumin de proy ngan fat na pa na sum la masisikat just ke weekend na ngamda proy ning ngo proy matan may da ngatti wi may ginin proy ta shokta kibel sima klik sidik nga ta kat kufla ko na la ka ubengan proy tali kawak lang ito kay ni kat sumsokol financial partino kat amot klik singaul ma witling dik nga kat sumsokol manafay ka na defas ni kating proy hat din na fact na mo kat sipet treni dok na defas kat treni proy na finne upe ngan pro ito sakta nga sikiya na pa ngan pro belsi na wala pro singa na mo liksay na matalik motalin siyak na mo de katin de ak may system de ak fashion alal na nga fakin na ke akustin lakomo en mga kumaske kat really people la fact katsven na visualize lagen katim de maswala kum de alya yun and when shipe itikan to pup na luman. In fact na nga, siya papi na nga ako mo Lemen friend, in fact na ke liyak football mo. Why makulik liyak football
Så kat fin aldalu na kemangan isla sang mangan insang isla en lan kat na pange mas makati la kash kashak ke. Kat pelago tu se mala shife na malan maita insang kashak na sin kat pange mas makati le shanga kash husi kashak na sin kat. Ashke bot ko ifo ko ako siya ako sa jingkat. May mabubukin na po kati lako na sana kat. In fact, kat fin axol, wala lalal, ipatat na finilos sa mga axol. Na kalam ge marit sa siya kaya tao sin luwa tao sin hit focus umla. Nasik pa na orik man na si kumusing. Na nga nakalim yes ko sa wigat nga matake makumaskyan sukatin bele na kayo. Ilya ito ka na the sukat, finde kum liya maupe, finde kum liya it's a hopeless situation. Kum som na yurin kat, main kat makaivan na, pakanusin se misle. Nasis mo ito. Na sibesingan bakatin kaksakonol, akfalat yun, mayin pangay kat mo si fan na kat si morala mo ito, kasawa felo. Kahit nga tuwid siya nga, flokan mo, alikuyak nga, lemon frank, teknisena, tekin triskol. Tama siya langan, fakula malap na siyong kaya siya na yoklom na kimalutut siya kimante yang ngalong akata yellow mana, masih mo ansi ka pa, la pang siya nga ito ka na siya Cyrus, King Cyrus. Elen, pangon na yan ikaw, ma'am, doon film matalik natin gat nga siya, Masih ngayon, kung finloyang na kanon marit siya ngayon, na sramsramkinyuck na sin with Gentiles. Okay. May nilos pa us, masalalangan wala losan. Natipangan mo, sinjak silang gata, masla langan, masla los na kimalo sa rangan. Min pangan malos pala kayo. Pangan malos ito. Nakalmi nga siya pa, katabi na oyen may ito. Pangan malos ito. Pero katika na liks na kashak silos. Katakitin fakang masiwasan. Pangan ilos mo kuy fall na kimalos ito. Nakatfinte fakang masiwasan na pangan pako mataas. May pako mataas. Lo malap, kung faktlainin mo singa Cyrus, gibulan bel singa na asma si ngalutoy laki lutut pelas nga eberit sisiksa yelak mga konekta no as preston sila nen merki si pela siyaf ko ang alal gojel may siyaf ko ang alal gojel kel declare agil preston na and Israel ki independence law el vakla I am Cyrus apa Cyrus tanga kina vakla 2018 gasing effect klebe si President Trump. I am Cyrus. Ngangat talila yait ngol dugun faxilal President Truman ngan sulba effect klela. Kadeliye dalik na dalfinan Israel nge. Na masing amot kaya pangun dia kani bangat dalik na ngan sulba floka ni nge. Ale ansikla ulila na sila prem. I see kadena me ale kawil anak faxima. President Franklin Fakpi nga kimakatak fashion nga fakin na kela nga sumsuklay nin mo nga Cyrus la pang met si makadil bangon in flokonitik na nga ale nan ka kela President sila ng America the fact la I am Cyrus nga li coach sila lang pa sulpa fakik lagi 2018 naan sikla 2018 President Lara, President Trump, el fakla. Jerusalem ba capital ng Israel na mo. Ala, yok pa masikya. Mga singa mga nagkasip na pel, mga askingan kaling iyak kaya sakta. Akin na fakta ki pel, singa na ki. La, talig din kat nga ngalal fungi mo. As na kan euro. Kika Trump nang kimulitut singa yok na ki kaksak lal David, ka kaksak ki on. Mga kayo, wata ka ba nasikngan kain. Alan nan ka, kasi being grateful ki mama, Ashim dash misingi ke magade sramsram kenge. Kumalap kaya kata yellow mo, ngalal fungi mo, etali kuyak nga kay bagas na ba ng flila pelo. Ito fast mit kulo kaya kata yan tamo sila. All right. Una. Kaldigin sa nang ngamo mamarshal lemon frank ila fact limit tigil to kagitustian. Ask my room digin sa na. Kalbula nga
Hang on, Ben, we share. Ngali, got malam sa say kay phong na may ritsingan ba cham ko na. Nakingam da riti ke alu na nga shikingan dila me se na si ko me message ko nga na rek man na si ke yo. Nangasumne ke Rome Rome sapta singal tolo for singal siye. Tana pole ko tiye ang alimi kaslong tolo nake insang support di masil fakan na masulaya na singan parang a fakala nganon ko na cake si pena na pole lang ay ke for singaul na ifo ko kato si was na non ko may tuyo was in lalal fungi ay ifo ko kato si was akuluk ke may tuyo was in lalal fungi Kot na kay wa fatuye matangkat in na non kayak sel. Tamasa mosla o fak, pangan foslong tolo. Lame kat el fak, inaya na nga pakat mol. Moit na kay fasikak matante yung matak, e kay siya moit fafakak, lame dalek lang apakat. Nanga si Vena Furok man na si kinon ko la pangan mo siya lola si ko. Langan nga orela mga may Christian si misinge. Ang asyat na long si tuni may kolal fung iwiya ko in matananon ka los ni is akuluk kilos le. Apangan siya maikek na si ke maritsingan ke got share ke malam sa kayo fung nga nangatiyak pa share na sin may wiyesh Finenilo, nangakaksaking kat kaya nga long si Shero ye ko pain coin akkay ye ko may nga ito la akkay ye ikes la usi si ko sok sinasikan kon si Fenali ye ak si ko sok ki la liki mama nga shak na shuok ye pangan mashalaya la makat shuok ye lo malap Kal tingin sa na kumgulo ala yok mo casual si kung taklangan insang akis no kinikat kawa mo tilal fung iyo. Lagaden din na non ko si may kaden loyang na si Schmidt o nakitingin sa nalakalim na lele church kawin sum gilog aslomon in pain ko gilog ito kalomon pe na ingin nga kita wagin pela na supplement Frank kung minakfashe kunokon na ke tustean na nga batal uniste lamen Frank Global laptop le. Agde yon ke mantan le ta tafuma kapun me richilash ke mantan gan. Pero ngapalem kat ngamulla trik na check up El fact na kalem kat ngamulla filit trik aksakin ka. So I can't touch pis katash ke menu tuchilash na ke mantan gan. Daksincha about ka foka in the Gentiles barit maganyan gan. Tara kisensya clash may tagat kabanay diye isamya din mo to receive gas man preach. Katalan na ito background lang mo ito pa na kufta na guess nam tanin siya kinan gain position line poro mo may singail sarap yung gas na ka. El na sarap yung gas na ka check na isamya makuluklan check na isamya background lang. Pangay si mamam ta kusya na gas na ka tayo. Maki siya siya lang na naklas mo ilan sa farin fact. Kalim ka tilar magin Rick Manal Cyrus. Kasi ka in fact kalim ka in fact la kalim. In fact la kalim ke fos. Ngal siye. Ki ang galme or sapta galme. In fact mo lim God kat madal ng Israel. Il sila mana pel fasha in fact when she was lumin kasin siyak sin kitalik natin. Ka in fact na si ma ngayon na raw. Ito ang mga fall na father's house. Clay de fact ma whether it play that draw. Kung na papat ya, talikil ti siya life on na papalo may alam. Wagin na siya men cut para mas orela man na kaywa. Il pa aki yung mga fall na lang sila. Dapat ang filia na si kumbisi ng pe, lagay na aki pa. Ako fall na kuminara na ki malut ko tash musiya. Malut ko tash musiya fak ma top nagikalang langkat. Top nagikalang langkat. Deuteronomy law Lord gosh. Siye nagisingaw siye. Nakakumgan mo ito Greek law Lord gosh. Tugod ko was matatarif in fence sa lim got laws ilasot na siyos aqua giwe. Kay siyos ito na infinia fakos in mit kiko siya ni laws 9 loms 9 siye foto
Ekos pa usla ki ko som na kenji fan na lim gat los il sulela ta moeda inal na silwe. Lim gat il sap na siske oye ta kan na nakpok na ke baba ka tinu na kita nusi na ke inka kisekan la. Ako Felix ni loy na gada na tights pal jamram offerings you get tithes offerings you get any na rekla ke fako si ma woy met fako si emmet ke fukun mana ke ma ke ko shred lasha na shot bag na silos if foko shot bag na silos na ke if I see a fel share my fatako introspect na ke olela sila lem got na sila from na tuya diki ene lasha in so na ke si fel malefaka le na sis na miseria ako may Lord na masin fakta sila from ki so na centuries ago why fala sikyak ke blood cancer ke manutut ta siya na pada ni fakta sila smile sa fangara ke lo sa utyak elo so na utyak ta siya ke lo sa utyak elo sa utyak el sapta na si Moses ina Moses el shamdam na si balik na din Israel na payo ay malo sira elo sa usya fya Alun Paulos ko fukun Kunokon lalos nan. Elos wandering na wilderness and naiyak na ilan sila. Kasam na unmet talit na din Israel. Elos went for nomads pangit. Elos for kasi pastures ngayon syuk na mo na cow na man and cow na la. Yun din may los yung kahit akwa giwe. Naki fail siya ma lim katilo lela na sila pre may los ilyak na kayo niya. Kaya pailos ilyak na kayo niya. Maar je los so men los pick-up met pakay cultivate fog in kan siya na yukuya in kan rek magin cash pa maglem ka de lucky at the selos en los met the favorite in kan nas kanon pelos ta manda ko ba los ko shrani que fa ko siya met que mo ko shrani lalos paingen na kewa something sin lem got flat kana in paingen mas los sin second en los sang na din siya basket e kolla usta na ken si my sapke na selos mo in panganan si Matsulela mo elos yung siya na in ko na la kisela los factors in priest na paigan America as oyelu milos yan na India que fastolo ashamdram selos era para que fastome ashamdram selos fastolo el bak mo som na yun met tol jorik ko in pense effect na sel long inge ngalang si fagat na sinlem gatlot na nga utyak na infel siya el walaya na sin Papa Mata Tamas ma elaw siya ese na siya speech ko metanan ma ente yan basket si Mautak na akos na metol siya fas ace to siya elikiya yung dan long lem got lo at esang na sin met tolan los filiya na speech ak lugat ako Samsamak lugat ako. Lumekot. Na kung fafakya siya yung lem God. Papa Mata Tamokin siya with Aram sa takashkash usna siya ulal na itcha bin matawe. Elos tamwet na po kipel siya elos som na we na tok elos rana siya matagdal na lalap ko. Tuwin jingan. Kapin marichi ka man devat no me. Lem katilat of memory. Maritse. Siya ang alimekos kapin marichi. Okay. I say ang almekos faslo limekos. Kulan işte. I say ang almekos faslo limekos. Pangat. Niya. Lalim kat family la fulin dalik na dal check up na kaywa ay los fa taksakin niya. Okay? Na speech ko aklu ka nga dalay ke first limekos. Na kung fa Papa Mata Tamokin siya met Aram siya takas ko siya usta siya ulal na itjab in matawe. Siya ram ganyak na. Check up pa ram ganyak na. Na elos tamet na po kipel jelos som na wea na tok elos rana si matadol na lalap ko. Pati sab gilyak lalos na felicia pati sab yak atlong ka na matityaul pa ilyak matityaul pa ilyak na in no time and then multiply
Na mga nagawa maakusin kat me. Mga nagawa plan silang kat fash kaya Katia kain sapal lang at katasidan nila message yak me ito. Tapos sa talim ka ng na-fact na sa kapamata ko malo. Eprem na pangan may sik. Kung tuyak yan si kumaswa, som na ke pensi siya mga evak eliminasyon. Nataka elos sanram na elos met aram. So na jige syukta yung sila. Aramians, bakya syuman ba akata yung kalun gan to trakta. Kasum na kamaluto tala. His player kle with clans of change of syuk potential Isaac when natal el suka repagam natal Pitwin and natal Pitwin. Nataka take si Vena in Falokle Benner and Lepen in the Pike with Pe Arameka Kavakya Dublin Sunday. Aramaic. Araman with Araman. Okay. So tapangan ata nun mo singan manilin fact postleme with Aram the Takaskos. Tapangan ata no yalan with wouldn't sigat from the machine. Now we in them katla kolalus na enzyme flow with milk and honey. The representation la pump milk and honey for enzyme pot. Illustration the Takaskos, illustration the forfeit in the wilderness gay and Macy's ago, and my los also in soup. Kashmal illusi aqua gike, enzyme got a little later the silos. But oh, you have a fall pain fat like a pensioner. Ilostamit na po kipel silos sum na we na toga lo sorela simtan vel na lap ekto. May teacher po orekat arulan ako loop esap ka na sis inorek mo na with cause. Para sa gelos ka tagam dain shaw ilos patayin with cause kalansa po may teacher po. Nagot mo ya Nagot mo yak es kaya sa sistema ang papamata tamar. Pero nga kata niya naman kayo ritmo pe una yelas. Kaya kala na plan boli ka taligyan iki ita elora na pinmin ang uwisha kaya pe we sa imposter eluska SCFL mat a cancer folkway. Inge Au sila at di ko siya ni may lesson na siya. Why ka nun speech ng aklo ka na? Kita kayo nakilala, tago si met di ko siya ni Lars. Meti mese, mege nga yukuya, nga kayo mata tapan na narvesan. Kasi mama, sramsramkinyuck ba mas makatugam na tapan na narves nga. Pensi mavukla asin han sila siya. Kikatliyo fukun orik malan paus in folkle. Namasingan ba kita sana sila gading second na sila? Meta. Masingan ba ako meron na tight slap kung kaya? Masima woe meta. Masima, tako siya meta. Tifa ako siya klua. Tifa ako siya makat, kunesta, kang natari na kat farela. In fact, maar komt dit kan man met als je Genesis Leviticus lawal tolu. Sharon Leviticus aqua kipa aqua mai akfashiat to yengan. Leviticus lawal tolu fasinga ulako sel bakla. Komtia kang komtia manan komtia isa. Masingan mas shola emmet asin lem kat met. Wagen good net of a kanista kang lama met of a varela may sang singan na malong singan na sin lip ka. Akong galim gala mas mamoy may napakitaw sin na yung lip ka. Pasam sa fuli ya patong sa alu na silbo. Baksagin mo muna kay wama may patong iltot siyaw mo. Lena po ya pitya sa patong in we ko tak flatyan. Kasi pramit na vibe pasam sa kuiki kamin berichilas. Como sabe que tablet ser na que tem na sista. Se eu falo em shop, cal tap plantar. Se eu falo em mok tap golean. Ark of the Covenant. Na un mo tsinema na pangan. Elos pa wangan and selos. Wangan and ay tap na selos ke true flood of Israel. Mayin pangan malo siya. Tithes mo tek na, offerings mo tek na. Elos makena.
Pakkuisin lemkaat, inkai noret makin, pangan maailmassa joret makin. Ta finga kom se akosten na kioja makin joret makin, uslain osin joret makin, meillä joret makin. Akkuak sinne process sinne ma lambayak lesin lemkaat, makun na kum na kiopa akosten. Main kaatile orella pesi joja na ke, kaatilette na kaiolla. Kaatilette na kaiolla finga kum tena orella. Kakun findorella offering lasha, ette na tuiklensa. Kakun findora makuna kuma, ette na sakamas na kalensa. Kuma, tuiklen kata ette tui. Ena som, kakun pai mi sauke, aragat flokya kita na siya. Foga in Sarah sporella oye siya. Foga in tamitchen talsi pa buklim kuikulan, second and geniklan talikta din Israel. Pangan mga kume floklan ni kaya malutut siya kamantingin niya. Nakitaksin siya kita naglempad ang topuktat lebat mo. Pelom na ke. Siya ko man gagawin kisin siya ki. Ya klesin ka in fact na si motorek klesin naman la kioyalan si pena. Mo. Motorek klesin pala mala. Wanin kolalin kisin siya ki. Dapat ang akong pinlikun siya yoya na kawa mako na si kumpe. Akong pinkoin kanais na katasyon. May sang siya na. Quasi mako kita nusta ma womet ne. Usapas in Google me fact. Da masalla ke. Menti pangan malim katil fact. El tena maus fact in kumasin sa la kangla. Ka usla duwa. Mo el tena fact. El fact mo usla fotosen basket singen. Plia yam dan met tola. E kum fact la pangan masik. Kasi kulo sila kum top na kikalanglan kat na si pangan. Pangan flokin yan mula na lim kat na silka, ako may vlogin ko yes yan. Na may suk koma, ako sten ban suk koma. Kiyain ko lal soswa pa ustalik na din Israel, ilyak na in flan mula yan. El pa ustalik na din Israel, ilyak na kailan mo na lang. En na ko mal may uni, in isla yan kan lalos. Pasok na enching special. El tito ka may uni sa enching. Lem ka na ulay na siya from apat la pangen siya. Na paano siya kulay nilyak na kaya. May akong nan ka ki takalan malutit na si kumbisenge. Kachat nam ta nan ka malang sinalas pa mo kuya. Kachat nam ta nan ka mo effing nga pa ma nga para ma. Ki akwa ka na si kumkalim. Read lang ko mga treatin me. Akmet ka treatin mana kita mata read yang read pa met paterel. Orek mo pan sana ka tapan ka ne. Yang akong kikita na oye si masikya ki mante ne. Taka na chantal si mukle ba ne. Ako may mata ki oye lan akpok church etawi amet tu ka in fact makita na ra. Paya ko sila mata na lusi. Paya ko sila matia etawi si matia lan church in fact na si ko. Ako may lang si Finsikya. Ako may tiyan na layla in sikyak mga. May katitala ka tiyan layla ay fok orek mala siya tiyan na lineup kyo oyelan ka. Orek mala ka. As mga ako makilin kyo orek mala siya. As mga ako metta. Lakatorela in the fall nagiging na siya. When King David ilara. Good idea sila in shock mark of a covenant. Sapka na sin metlalin si Venashka. Tiya kan salty lim kat kaya. Na may sikyak masala. Met si masala mo laga. Met si tala mo laga. Na may laran tulogin niya mana kaywa. Reform mana kawan tulogin niya. Syuklap niya. In mo flogan ma mana kaywa na kaya. En si mafalin akfas siya. Bukuilan kat kaya. Bukuilan kata. En akwak na matal flat siya. Akwak na precise mana kaywa kaya. When in lies na leyo tlesya ka na hindi 55 itiyaw Kapasas ka kung medyo nakita na lang ang loan na kaya. Pinsap kanyak na si Kong. Isam na tikat pa ya catch up ya church. Malan gating mga. Kakong bayan na yung ako stand na siya. Ako stand mo ni kikisya. Sim na yung Samuel. Tuklan Samuel siya mga. Parang alam na post mga kansimon kaya maluto ta. Paal ba na si kankain limit ya be fakla ka. Inte fakla ka siya. Inlayla. Met nagawain ko inas papel line fact la pe oil alos may get na sila sa. Mata ka namtanin siya man share ke pel sige pawiyak nagawain na lalto.
Ashek na lang si Samsam. Ashek na ni Samsam to sakta. File nga flay la pe. But we are kingin Samsam. Fair na siya ke wagat siya ka. Global lab pangan Mars ke Tuesday. Alalan mga molan may gat. Kas na siya kita galim ke. Pangan ke fakta. Tamlan sir le pangan. Global lab. All right, Lemon Frank, kulo na malap. Kulo malap Kasi ke. sa kulo na sil Rina Levi ke skat magkarasingan. Atafo Weng. yalan ke Tuesday. Global lab. Okay. Kal medli ka man ko daw. Ita more than el tolen ne kulo pa ke umsukek. Akte na ke Monday ah. Tingin just call, tingin sena ngat ko uniste ngay vak gasta ke medli ka shon uniste. Global tomle Frank yakta yesen ale kalem maindu tikat kadin esam kadin ale esmak ke la first offering sinan kadin isang nasin kadin kain kaksya kanal akesmak hindi kat ke me mawulan ay aran sindalik nadan nga dalig Israel nga da me ngamo mapen na siya ke Alepos pel nga sven nga anangan me man kan lang ang vakulo be grateful ke mama nga ito mo nga tikan sven na orela sikya kun si shola ka ke nandagi first offering singan in kaksikin sang sinkat nga lang sinapaya ka tayo luman mayen kung kapsyang pa nagimuluto sila ma anki Victoria kasi makumlutiya pe ke kasin kola pa good ideas la siya kadin alena akin sinsin kinla kapente pangan naklan ka ato ako lang malap kaya kataya wawuluman taka nasikngan kain me I look forward to kaya kataya si mat ka kiwinstiangan lamalap Tingin just call kumkulo tingin ni sena. Okay. Kalmase medli kat shola ligi muniste o tustean. Mase da kasi anon ko. Kumdi kacham kin first fruit offering ko, first fruit giving singan. Na kacham kin Bible kacham kin nage pangan nage first fruits ko nage may ask treasure pag hindi nage first fruit Lemon friend. Paco Cement. Faculty kasama nag facu din bang may fruits din bang facun makatukuye kaspen makatukuye na me na nasis mi saying min belsa na singa ukuye pasok sa kuwa nga may Chắc mà giờ tôi ngồi xuống nó có cái số Paco Cement na to lapit Musto ko to mà kita na finbangan na mega charm gun na mising fin ba bola fa mo kung fina ko su se fa ko se met ke ma kum tak na di ke ma kum ko shani na ko pulakin men se wo na nga kum mising kikat na Amerike ang ganda ko met kat pet ko sa Amerike ngam ta ukuyak unless kung matavinen Idaho ka Iowa ka and ma Midwestern states ngam bakan sa mun ukuya ma California Seattle ang ganda kat kay mo sa mun ukuya ma na tasokta nga kum ash masikatara ma na naklasho fototo na ke mesingan orik malasho pangay masima first fruit ke orik malakko mo pa tinet ke paycheck lo man gross kalme pa kumlalawal nga ul times your hourly wage fin bang atala singal mi ka lalong ul makalapasyo mralangan na malisima ali ke total ke paycheck so at net tingan gross tingan kum isla fin ba tithe kalmen tithe pa sita singaul fin ba tao sinse sita singaul ke tao sinse ba siofok fin siofok sita singaul ke siofok pa singaul
Na pangan first fruit siya kumte sum mula rin luman mula bills kinita na mga liwes para ka na usod may sa para kalmen first fruit na si kumsing kate sum mula mana ko ita ni as malola na kal pangan may sang lo ko kumdi masing aldo yok na si kumut ko siya mising kumut Micronesia ngawi may true bel na pos loro ngay tabi mit pon bisyo mit yep ngay na kada ngay loing na gimulan mit Korea el dal ba we yoki mit may sang la nasin kat na kuvin look around you el dal mo kina ba en magumdi lo malu la lap lom kumatahin sewo mit Korea ngay confessor retreat lashke en this weekend siya naki retreat site malan siya ngan malan mit Christian finan Korea ifo itlali aru ke sang siya galim ke onayangalos na kuvin mot ko ngati mo kum nga finga mulan na siksifena de mani nga sang na singkado pa kalim ke oyak pa kalim ke lekat nta fast rainy and inalulash kat kalim ke kat nta or bagin lo cafeteria and dut ngayon kufin mot ko kat findik sin na relakwak siya ngayon sang la pasi makatil fact ngayon ifo mit weng kashpiyak ko may katoko siya, katiwi urik mani, laban mani siya ng American. May katoko na ganyan siya katilakin siya uwi katilagi, man ka na katoko yeme. Na masing ay parang akum ina na nakitindik siya na loyang nakifaksilan kat nila. Kilong ka lang lang kat, usya may kumniki ense nga kitin matapulagan may insewo. Na mainsewo siya ngayon, isafta lang siya ngayon, kat finti akos kaslan. Mga yok siya pesi pa ngayon. Nga kumait ko siya. Kaya siya loyang na kaya. Bible of in fact lang, Sam labal lamin for the fact. Ti may kiselak ko mo pa yok siya pa. Akos tayo lak ko mo. Parang masi yok siya pa. Na kaya suwala li tala siya pensang lash ngayon. Kaya suwali kaya ndek loyang na ke sang la pasi ma fek ke mapebala fact. Kung di nga fact na baile kumfin matake masin ko kumpulakin de paycheck lo manit salish. Isya na paycheck si kumitlam tatabal kung tayo pele. In fact na paile masin kung di kinda kung direct money ako kumfin matake ako kasi in fact na pa yun assume le kat sa mga matake ulay lalal take care na siya guman tasok to kung akong finakos kat na le nakfa siya ulay lalal nakadyan din sa sang maluwela kadyan sang mayulyak kirosyo kung pela na kung may sa labasin nga nimit, parang labasin nga sa floor ng singkat. Di katil din na, parang lumit frangil vaka. Kat finte ako, kat pa itam, palakin maetam, da kayo, kat katil na kat. Masin na, kat miss out. Ke blessings, kan mingat na akos. Fidak yung galang mipsingan. Tama siya lang ay ito lang masin tafala. Nasramsram, no? Nasramsram get tight. No po nasramsram get asmo pa. Ako sa inyo wala tight. Ako may flock na nga Malakai todo. Todo singaw. Malakai todo fast singaw. Pingon ba yung project to sa read All right. Malakai todo. Kasi ito form full in tempo. So in post per more. Kaya ako sa kanila kaya na pinto into show. Kuya the four was standing on water ewa. In our arena, you'll yak na siya. Para masitam na siya nila. Ako said na kaya, arena you'll yak, kaya ita life kaya na mo you'll yak paycheck. Kaya process singan pa kung so recover time in yung kalipon mo, ila living paycheck by paycheck. Siya pala, kaya na arena na aru kaya tights na siya. Namagat akilin. Namagat tuwit na tights. Namagat akilin.
Kastan kata itu file. Na puklan malakai en fak mo lem ka de ma shikeye ekos falie. Shikeye ekos falie ki na gas na window lan in kashaw. Open up windows of heaven. In kakma, in kashna na tayo. Palapangan Lela ta shamram lash bijak ta mokle kata lengan ita shamon ne suka puka pe. Lela ta mokle. Ki malakai el fakta na usit na phone na. Kachara suka tash ke malakai ma. Kan suka tla ko tights na ye. El fak ma us ma singan som na yun met tola nga fakla ko me usta ni ye. Gula mallam. Kumdi kita sudah lagi subjek cek. Kita task ya. Malakai ba buk safla ke wen mato. Na kisijek sa mesikek ko. Tadi di shell check pa na siya ako na mesikek ko. Yet tolfo ko lamgaul period of silence. Kadel kludu ite samsam. Wangen. Wagin na samsam ji. Wagin na sa bayak betalo ko wagin na anointing ba kacham ke masikal to sa Cyrus kene mit gentiles kadal magin in dafin la magin siya ko sunlan mit na iti man klasik ko ako may banda masikal malas katinda ke malas siya na siya ko stun tako mata katles na kaya sulan ni fin pa mit Mexico nga bagum dandang long si aksyak yeah and the fushwa ni Mexico usi with Mexico in ba igestam dash kidan maliela pay kada left to la na upe kat da na pay na sis well baga magin lan ka ta te mas wo mising ngakum iskastan ka kidan for la kat finti napangan ma eta patata ko if ako min som na Mexico Kumta ngita na liyegat mo ko siya nga. Sita ni Jenny siya na kasi nga ita nga. Ko tita ni ko siya pa siya ko. Ito siya rin ko siya nga siya. At tama mga American ito tipes. Kwenta ito ikot. Ito ikot. Si Jenny ang mamasa lang nga. Tika ko siya pa siya ni Jenny. Ito ka ito siya ni Jenny. Tapos wanda ko, or a soup mo, in Lantaria, mitli fata takat. Ang nalali ka to ko soupi ke fong, so kita ni Jenny kalay. So, yes, parang na pa yung basi kong baka damlan siya na. Wala pa kung itkat teora, itap na si Teora. Nakak na siya, nanakluk, kung lolak prayed na siya ni nanan ka mo ito. Right, kilomalap, ngamo ka taki masikal le. Sa may no ni ko na phone jo ka chista ke topic se na nge. Right, kung pehosin na sin metlagi, lo me metlagi nga so, mas to hindi siya kita at fashion be piano. All right, okay, kaya kita vashtamit. Uniste, kita vashtamit na unistean. Sivesi ka unisteangan. Fact mo, Sam Suklimekos, Fossingal Mekosan, Orikma in Karangan Lon God. Orikma in Karangan Lon, Orikma in Karangan Lon God. Orikma in Karangan Lon God, nagagasing na sila mo, God's saving deeds. Orikma in Karangan Lon God. Na Sam Suklimekos, Fossingal Mekosan, Sam Sukungan Suko Sam mo, diba mo orphans, Sam. Karal mo ba, wengin mit wengin mit si makalam mo siya sa Moslan, the shock to Sam Sukungan Samin Sanggulo Suko pangan. Ashkainin Sam, or ekalik naki lamentation, praises, long say, kainin Sam Sukungan shumonyak naki long akflet kat ashi pluo ke maritsengan ash fosting ke foson ko shan el chamtram kin kaksakin ke wolan alon kat kaksakin kat ke wolan alal pa fosting ke foson ko shan na fos ikosnesigal me ko shan chamtram kin paip siaklungan kaksakin kat ke long kalenglen alal ines samole alal na pangan marit sa mga nga ko sram kun na kaya kung vinloyang na kaya si kanon fred
na Sam's kung il kalwuniyak peke ash mo parallel ash il kalwuniyak ke Chronicles sabta singalon si Chronicles singalon kosh fos algos ti kelong luwan il simle oepen na word for word oepen na Sam so klimegos fos sinige fos sigalimegoshan to sakta misingi kadashke sifese Samsung el kapash na kisifese kan va mo orik ma in karingen lon gat na Metiga vart med naglin kum lamisyo skiporita kulama lap ke arlo bel na ke wa in chiga medititsen yo ke na akate na ke unistean na Samsung ko sham gud masimit fos singe fos on ko shad banga vakin kaksakin kat ke wala lal charam kin kullo kaksak kun lem kat flat lena ke mana ke wa ilak fashion ma kunya kum isam de kat me da kat or shipelan me ito the purpose of mankind, we are created to be worshippers. God orekle in medinak falet. Na kalme ba kika dash kilesum na inkasao bang kunakan silas ngal. Kada na akfalet. Na kiyam da fel singi fela molin meta. Pain pangan bakit em da akfasya kaksikin kat ki iflet la ki orek mawulan alal. We're mawala na kat plugin bengana lane, bengana foam, bengana weak. Pero na kat plugin mawala na mwini fo il katsima matalena. Kat kya foson ko siya, hindi ba siya ko siya yakin mo matital ni Israel pange katsima ilos ebel na si. Kat nga po gusto sumiligan ichap sa ilos Versus in velin Indian may si sa yang ul metlos ilya na in fel yung ilos katang la matuan fel paspas. May uniform may Israel able na singkat saying na ba fosis kos na ke singal mera nakala mera gden kaksikin kat min ulelan kat parliament fel pasal le dagi Egypt kat kalam gele tladin nadal say up madit ko lewen fel sam gune so milos yena ki ilos usus fako ilos alle poseni na oro feros in bel so ato as ilya lal mo gespin pos na ilos fin vinas podon vel sa ta ko de kawkyang sildal ilos kan ta kayina kanaos la en Egypt na oro mtek as ilya si sikyak maslolos na fakin na ke ulalan kat na si lus kaksak lagi mga paspas iloela na selos na sikum miseng la men ako minista ke maritse ngayon di ba na klasikum nga ako minarak flat lash na singkada if min kada ilwo mawala na kat palagan pingana lena kada ko fla palagan ni kat matake ye lulin bawal bakit me kada tuyak kalan sa pal kada sang mawalash na sils Çeklen nak ne sa şişki makuluklar. Giden de matara ki oy la şifena. Giden moul oy matan kat finar oy nge kada plagin men sewu pas. Mene fokat elwo. Bawon çukulal mas lemon clay na kadil wo bel na kewa. Finde me upesika makadil çakpena wo panang makunya kumisenge bakiden sangak flat lash na lash. Inde me agency ka me diye ako din na fond na 15 years na fond na siye oy ma akademie lalal fung ilash na singkata bakit akos faklal siye convingedo la kumakos kat la fakal lal fung iloman sang si tafa singa uloman lila kumashikin lal fung iloman la kumang we ngay sang tanga kume mali si tafa singa you're gonna spend it regardless Kusang mula bil singan di sumedi somna faske kum fin matake ako klan kat shike kaba fosse lemon finger fake ke melakaya shike ya tel se fan na in bible makatalang shike ya lila ngay guess la window of heaven o kaya mamain si wong na si wen magugufla na yanak tel se fan na in bible of that mo shike ya ba melakaya totally fosse singan
Na kum fin sikle life ngilon kum fin ki mata ke malon kada kum lon manask sa life ngilon man shige kum ge masima kum long si yokan sandlik tu man pamani shige sang la basen Florence in kat le Mexican tu man ula alon kat pang men kat orek lik den kak sakin kat men orek malon kata orek ma inkarngin lon kat ileliye kat chang tasakta il conditional kadina den actual met nga doing singan kada shurona ke dosta tegi just go Aşkar şeye metigin alaşne veda. askasha tegi siana go Lewin friend kum del mute kum ko na mute Global lab, kada tuela kada yana calendar in fast peda bit. Global lab. And our What up? story. What up? Alright, tegin wona en levela levela. Okay, klamala tawsirle. Kulogi kom akademie parallel ke Chronicles ng Longos na kisam so klimikos pa na sikyak ke sam so kon gosnge. Ate sipa nangan pa sikyak ke akademia pe ke meles in context ke malutut ke Sandria na ke Chronicles ng Longos fastol ng lagos na gato ng Longos pa na sam so kon gos fassin na ke ang alit ko siyang sangkulo masingkat na kaya chamram ke sam siyo on ko fasangaw na ke ang alal ko siya kasi nagsife of mo kalang pakotin langkat na ke kachamram ke nge kade nan ka na ke context lan history main malutut siya da ko ke fasangaw pako nge ke mainge lem kadil mata malat sin metlal talik na talinge elo smile ekla kashe nu vlogan ma ligi kos lalo swina nitia ael jangalosle ingena jangalosle na ligi ki asterisk sike baki pabolan nga angal sie la penangaw vakma el folelo siyang na inbon met peken met lokalok elos lalos elos lemfelos keshipin sin nature ka shilela lalo sin fastligi mama kat el sapken na selos bange mata ka kesya ko stain ara mo lalo sa elosta aten molin met kos kespin makulu na vakla fosangalun vakla met lokalo klalos akeo kelos elos mataye nanan galalos angal dole vak mapelpes peslem kadel molla metla alta shakta elos sikalen in lainal panang elos tili in makulu edal ingena na inden te kulla kapnalenga edal bange anain okokla dilaliyak samanyak masingi angal siyang ngalo sa mga yoke metlokalok lalos nge the lem levelos mot ko silang katin shelos den daka indalik natal inkan kalan sa paila masingi pa ke eldal mix yun met bacon nge eldal anain ta sangle eldal ta in charge ki mo lalosa siya aksaper ye insien god na kesi kya ko nge pa fo singe fakla analan shangalosle tarak takat finmut ke fak singe sige compare in ke kat finmut ke nage olela lal na sile prema ka Isaac ka Jacob ele lialosiam full nage full nara masinge kita ko elta ka inakale mila kata pela punishment maudaga kishbin makuluk nge ke me ala na kegela ka wolo sinka in chilela o yange na full lelo swin tarakta lem ka del ne lelo sle el fata ka to ilen kan orela in galem silos ta okay king of ligo hostle kos patat siyang ana mo lo sa inalena ta me often ya ki ke makuluklan met ngayo na kos mata ke koslo wasan
Kus me anain lalela na ki masafal na ki halulos ki maslela. Kain mga nangin na kustang sigin vlog na yuruk. Napang ngalakos na ki angalon kos na kakebakla. Tarak talim ka rilakilin kayok lalos purungalos kelos wuyak na sil. Ang ano kosak makisipelos elesa muleng lal siya pangakalimiki ulayang silan sila prema kaya si ka-check up kisipin lang si yoklal na silos el paco matalos aulia elara talos sa akosilos fakla mulikatle olem kasi safla singe ma anain kipel si malos diek wala na silang kat ngayon kain ate sinama tram ki protocol son singe ya in kain asya smaklasi bakla mulikat le olem kat lash uskat melikin mastun matan fellow kisipin relationship lalos na sin matan fel ma teta ki oyelan kata inge na los aklen atla ina isigosyo klasing bylos pangon katfolet lalo sa inkain indra intervene ta kat fafake kulolas na sum kaksakin ine matallo siya mga kom hindi agivin felsinga pa katinara kaksaklas na sinkata na pange esmakles lalos nge kaksakin lemkat katlan Israel kaksakanal inge anitok lelamit na kayo in fact amen fosang alon ko rangalit ko shocks pa parallel ke matakal ke kachanam si ke chronicles nge lagi sam singe tako na siya kadin kain kikat patat yang ne smak lang kadin sang glory na sinkat orela confession lasha ki mawula na lal siya nanakwo ma elale ka pain dai fulikat lena tajakta ke olela lal ke lang sila la panang eldena lela si karansin dalik na din Israel lagi nga fact na ke utawa ke na ke history siya ke si fact ngo kalang pakoten lang ka ta masamram kun na ke full ka pel na ke pel kat kan ready la alayok siya ko sten singe kisipin kat papata masal na yok lang sila en ma full kat kenge kat sifen na orela musinge choice slash kat hindi fokle lakel na en singe pangale pray ke na sin fin ba nga sifen na kataliktik ko la in ko katlen sang na selos na ke esmakle lalo sa inkain esmakle folok masamsam na yok na ke kinga riti malutu chinga ke samsyo wan kos inkan di na ke dawa ki ailos anain walilurun met peken ngane isla oye lalo sa na panang palangan oye ma kadel lielos ke nara mugigu lalo sa na letale nga kapsha na ke me wensanan desi somne pange wangan shiben yok silen gan fogine pelsi may ngalis siya yot siya kakang pepas ng piknge as for la siya na masi mga alelo to la yok ke malutu siya pa na ke fos itko ang alit ko rangalal ko siya molikat lewlem uskat me flokin kat me kim dan fel kana si en ka met ma shikein me busela nanakla kaliki nanaklan gata masamsam na yok na kitalik natiga ka siya ma ingena nakanalay si so kaya fali kaya main siya si kikat kain recognize connect pel si makat diyak na paela inkanik si fan na mga kumikain follow ko naksiwo si kat lepa kat kasas follow na yurin kat mayen makay fan na mga siwas payero ngakom kat futudla na pay wangan siwas lasta en simar folokun ya pingana weekend ganta ka na yurin ka daga pingana lena pa nganta ka na ke wala na pakotin ka lang siwas susten alalem Jesus Christ when wangan yuruk mange balutu chingal tiya na ke finnikat tavong let darak tantala ulela lan kat yok kat sokol in prayer lasha lame makulukat palakin mashirosh
Pat kasha flok na yorol. Kadin mawifa ka hallelujah. Klomalla pang kasha mga kasya ko. Ngasi pa kasha lowos mga kos ka ben. Tawis mon milutut siya. Klomalla. Tegin Driscoll, kung kulawalap ke pavlalan kunokon sila is thostan. Gubin siya flok ke tukun sette kun akfa siya fagalosingan. Na mitigi ginasun ke Fred yan. Lamin Frank ash faklum na gen sang weng. Oh, And then there's some yeah. background noise silom dari ngan. Sa dia me angal tolu. Pelpas paslem kadel molila betlal. Ta shrakta elo sikala ni nine lional. Pada elo tili in makulu ke. Vinpa aqua clock na si kumbise kaya ina na aqua nakipalan pelpe nakimolalos ke likke ke shakat liking sitia tagal dengan at elbise. Vinpa ke oye matakana si kumbise ka. Si ako sten shakta liking sitia tagal dengan abise. Punishment na kaya patatkal. Kumpala yotse beta Deke yotse ba accept la kung tila pala. Patat ka lang sumda din siya na siya si Papa Sala. Kasi ako siya, I'm not gonna kimas nila. Long lang lang lem katil body cut la. Pelpas lem katil body la bitlan. Tasakta, ngasi kala ni night lion. Hindi fika orela personal mas kita na ya pwede na fika ito la tatkal pirate kasi ako siya. Orela mas fan light lem kat kan. Okay, all na bisige ki oya to go about to gangan ako kretya si lighter na sa punta kaya second gen ako besla full si kaya ngan si kaya nga diba ki full si fact na si kung ke si kaya eternal mapatpat free mapatpat David kofla sikirin mila pangan punishment si pangan next ko ba ako yak na si ko mo kasi ba correct lighter sa sang pasalla second si kumsi base la le full na natari mas kan full na atna liye na pangan mas mat ka na si ko ngalo nga ko tayo yang kali ma-reach nga taga tas nga guess silpa ina lem garden ala na kalang na sis Şüphesiz na paydanın şukke felay desafla şukke bolcular şukke desafla hepsi penlar ki kaynağı katlı. Langkalan paydanın kaynağı nakmınasa sikko. Basit federala mahluk şey kat afliki lifeline'lar. Kat teşin pelayık nasıl. Kat eklavıtta netketler nasıl. Bayan takuluk nasıl. Eki kuluklaşmalıyım katıl nakmınasa şişpela da kayvağım. Kunamalab sila got, kunamalab tam na trust kalke, kaya sa loob ka ni Colin lang, long kalag lang got na si kung ako nito rin long term, for all defense. Kunamalab. Lain from gula, they just call out, kurs ko gula na malap ke akte singan na ke yogi na ke kak saklash, ana go zakalim yan. Like long kalang singa kat kawala sa falla na open ke sema usya na siya na kadang na bossy sell na open like amazing aro ta for war kat singa indali lome na si ko fo nag frank kung fact nga fo ko nga na open sin meta fo ko na isang upele religious sila ng sin meta fo ko na wuli meta. Being so religious and so full of righteousness. Bay alle may gaslan gat ni gastam dastin jo loing na gem gadash ki alle kasi kada gat ko gat na phone na left to le ako ifo gat mot ko na gat kanal na wo very mind boggling ay global lab tamulil Global lab taking Driscoll gani na tisun na taking sena nagi frat
Kahit naman ke gas na kayo mga chair ni kipense ngayon. Ala na o akataya lo sakat ala kaya ngayon showing na gifrede si Besi gifrede ng fact mo wala yang God. Wala yang God ke siya Chronicles singalon gor singala kus niki singalay kus pos pena sa pos. Now when I get Dublin Zerlil factory Sam sugong el pai ke Sam sibuk lime koshman. Elabe na ke Sam suguma posal kosh ke saptas ngalon kosh ke siya chronicle posal kosh ke long luo el babe na ke siya ni ke singal me kosh ke Sam sibuk lime kosh exactly. Now marit singa kot lutige may lutlut ke Victory kel David talk siya David la pangapel si ma elos use tap lan wala yang aki alun lam nubig si ma la ko na napata din ni gifos singa la ko us na akalem ni uning kaksak sa gongan ke kaksak lal talk siya David na ke wala lan gat na sin maitlal na ash olayla kainin olayla ma lemga de lorela mal on geginge kaksak skolaning posting alagos pak ma lemga de gatlash masap lal ma na sin fela no phone Nick med morgan la wala yang lan gat se lorela tain on ma bad wala yang se lagi and mashrol Abraham au wala lal na sila ise ke married ke मैं week से मैं का cham cham ke kalang lang god bago din lang god nakatrying na ke ulayang lang god. In Genesis nga lupa sinige tolo in fact il shamon ke ulayla silang god na sila Abraham ngan. In maslo Abraham ke in fact malantu yak fala ligien se ligien sin baba tamay ko mayt lay ko seulal e som na gen si may leva shushniya na sin. Na elulela benasil mo eleva song ko postuol vak mo ngai va sut filin dalik pas na tu me lo se fa ma o si maton bella la ngai akin se wo ye ko me ra ine min poem o inge ko me va si mo in se wo postol vak mo genesis singa lu pangariti ngai va akin se wo ye lo se akin se wo ye ko ta jak ngai se nga we lo se nga we ko e nga va akin se wo ye maton tel na kai wa ke pangan ulay lalan lay min mash lo lay Ephraim. Na katkan ngay tang di la ala na ulay la na yok se kung vin may sima sale nga wi may lem ga de ulay la na sale nga en na kumin na kumin sen kin men lem ga de la sale nga wi ko. Na ilay akin si wo yelos na kay wasema akin si wo ye fitela le Ephraim. Ilay barela besi ulay la na sin may di Israel. Ke Exodus singalya postime kashnagya kushan. Dahil the fact na silos banganen si Mai Shamram kin curses ka blessings. Dalin norek makin, dalin sila la ilosefin liye ang masapla, ilosefin liye ang ulela la akos managawa mal fact ngayon na iloseis main si uwasin lang ka. Pangan si ulela la. Dahil si pa ulela na sil David. Talk siya David si Fena, os vinesam the fact na sineten mo. Ilan tafo yung nasil talk siya David la line lal, talit natal. Man talk siya David il da kemo sa ila temple na. In fact, malan some fact na sin mo. Talit natal eva mo, rela, pinchak sila yan. Puno el tia el pa el rela, to shock. Ila place ye line lal David. Talk siya David. Ke fitela David eleva arota ilosin lame mapat. Nagodfin madana ke vaxilain nga nagadengit la liela. Jesus Christ il tagogilain la David pe. Na Luke el shamja Dr. Luke el shamjam kin kop saying ke sapta longo ifas longo luo. Hindi la pae. Sapta longo luo ke
loop poslong back mo. Cop saying it Walayang ke sha Jesus. Sa pa walayang sa si mga kumash ke mi saying it. Kita kolon le men mi se kesh kat inge na ekin mo kat koin mo le urine lem e wela mo ma bad. God fin matake long sila le God fin abso. Maing inagay wag kalim yu walayang lon God. Walay la mail dorela in national na sila Ephraim na kifitela Ephraim na sila Toksha David and ke takolan lem siya takolan mi saying ikatashke. Na ba shipin kuning kaksak sa tuwing eh. Kadintiye na molgan la sipin mama lem ka de Lorela na sis. Nasindalik na din Israel, nasil Ephraim, nasindalik na din Israel, and nagkifitela David, and namising eh. Kadintiye na molgan lala, wala yung lalayon mabad pa. De mga nalagpum, nga kuming matake lang sila layak sol, nakatewi ace, intewo mo mabad pa. Mga bangay may mga isla ke maritse ngay in coin nga naksa vila riti yan il fos na luwa pa lang na ngay nga di ko siya back mo. Layam ka de lorela si ulela yoral Jacob si ulela si kawan mabat pa. In fact, nga efa esot sa ikinan na sum efa may usulong si fem. Panganen si Milos ulay ilulela na si Los pa katabi may lut ma eh Tamlin Frank siya piye nga welal tamlin serle ko. Tinedikin chess ko like siya lape. Kay si ulay lalon God na selo sinye. Bakit ingi na matape ke ingoing finchak. Use finchak na yok na sis. Na me kadefulokin fagalong galang lang God. Napakos siya mo ang latari eh. Katin Forgiving God matawag ke sang ke siya tapos nga usingan. Forgiving God shike o yan lagi gas lang God fact and try me and I will open up the windows of heaven overflow blessings kan na yun. Amo nga wayan ako singkain we be convicted ke siya tapos nga usingan na pop up ke nanakla ko ngayon sa ngaksa fila. Falagin yan lang galang lang kat ki ulay lalaw na sis na katin mo demol kan la. Tapi pangan mo sing ako meron sang topu ina na ki siya si pengan ka top na kilang galang lang kat. Pangan marsiru ka pila man lap finchak mo lem gat lang ko akyong ina message na kayo mo. Pila man lap pangan mo share na yun. All right. Daging sena kung kulo. Kulo daging sena. Daging Trisco, Louis Frank, ash bagus kisang wala may tiging asyon ke setyan. Wakina fakla malab siyong tignisena ke moni aklom balay klom ikain ikoy malutu chige kargan yaske Fred yan nang ala kalam nge inga ben ke asra dan glance up my fact peki malutu chingal tipo. Lo malab na singkat ke ka chot kalam el chot na singkain kaskat kya. Lo malab. Louis Frank, Lamalap, tablan sirle, ke aspel sigan na pe, nga fin dem ta na siskel tegi ni sena, je nga tegi ni ta ke te pas kufan na. Tujok ta awi pe palakin, nga ane, awi pe palakin, nga place ke, nga ta je nga bulal, share ki gas ng gat, matagal na sip ko bisi. Na ba na mas ma yok sip man, na me nga ako me araw, ako me to pufika wala eh. Ako mo to fica mona na lagat na si Koma. Ako fix ke dapat ki o yes nga na. Kaya ala na siya mon mas nga na mana si Ken. In fact, sila kaya pala ka dari wala na ke. Usi fact usi bet ke kashpan or palas na kay wa. Besya kat tatuwi eh. But kuna malap ke elwi kat shaman la mga ni kay na siya na siya. Katya tuwing kaksigid kat ke akay kala na place ke orek malal ena na si ke Brian al ke pada gal ka ito ka dinta shabram ki kas gat ke kasim
global lab Okay. sikat. Well, gulo Lewin Frank, digisa na gulo ke akadesen ngamo nake ipsiges gulo ko nake an fact mo long sikawulon God guessing ni siya fact mo God's steadfast love. Nasakta na long sisika cham kinapangin. Long silon God na sismita oh. Ti long sisi na manamisingi. Long sinakawul si. Nabara kat usina şişkiden galim ke meritsina ke sette angen sefak mo aşke siya chronicles singalon koş fosungol koş ke dolgolan algoşan ona ke tingin sila lakalim yele meritsinga pape ng asaram kin ke uniste ya sama sam suklime koş fos sena ke singal me koşan ko vinloy na ke merit luongan siya chronicles singalon koş Sumosla, si Chronicles Kalongos fos algos kilongoluan, na kung siya region na sam suklimekos fos sinagas sila na copy siya na parang kaya wana na word for word, kaya wana assume la sa mausin na siya kaya kalam kaya toko sa David, Iloreni mga, Iloreni na in on kaya kun kaksaklal kilong kalenglan kat, kilong silan kat. Le may reaching ito ka na si kumusing kiten silpi na dictional lawing na makatakas keo yokya na le kachawin piya le mesi kamarela mesi katorela to kiten ko matawi palakin long lang silan kad ngay nakata mata nga fo makulu ko sigan si metwo masikat taloy na kaya pa para mga kumliyo ngagum liya mo kuluk siya sin nasin mait po nagsinsik sikat siksik siya na ole katito na pala mait po pang katito na pala may sila lalos to mga sikat oigin na selos especially ang afaka pa min Bible actually mila katil po mawum kaya to kayo in kat me nangakom may dakitam daliya mga sikat sin mait makuluk sin mait po nagtangan kaya fo ko mait na wo pang o makuluk sikyak na selos na ngati fa mo ngawiyegin mait po mo di ba nga fact lang ko? Shokta. Fin pa nga min na kuwas liya ke Facebook nga kuwas liya lang ang da really gaslan ka at ang da proy ke mait mo. At mga wata. Fin pa nga kat flia may tsingan-tsingan. Fin pa kat flia may tsingan-tsingan mo. Oh, may tsingan mo. Min tali read pa apple mata proy. Kalma ilbo. Na na masisikat, bangin nga. Masistalin to akos make weeksin, matas payapol, mata proinsin kat, mata bangin at names, kat mga wupan, example sinapangin. Namo, masisikan si ka weekend na. Klimdan sin dik nga tole. Kat force nga la, isa nga force nga la. Sa mas mo ide for si cancel ilmit na ilong sinabi hindi pagkagastan ka for masing si cancel na hindi ba kayo kumita kasi siya ka o nga si Fena nga sixing kat nga province kat nga lim kat flat lang na at Fena yung ko dalak fanesa o masing nga sixing mo kat ba kumindutiya ngan kalim kila may piyan nga foto to lekel Bien si makung fatlasik nga na o nga tifaske. Or kung lela mangan siya ang sigin masang gufas moton siyak. Nangafak mga gidan literally na sensing kaya gin makatfa ako. Le kot mo ita kita nga fo kamakuluksik na sin maitpo. O kat digin na maitpo pangan. Kanigin na Messi ako stin lalo sa losero, timangan sikat na selosan. Nangafakin masing nga akong may siya diksyon na kaloli, kakashiki, living friend na kakashiki wood.
ke makataas ke insikle I fok ngamit ang isi ngamit tiba na wusi na kuluk nakla ko o katil wala mawu na sik na ifok na bela kapan na ngalimit na wusi o mga pesikat na sik nga fakit na mga nakikita siya loy na ke Sam's first mo Dr. TV ilrening kat clear ba TV na wusi kat feel mo a man after my heart my own heart mau peve sige la sila. O TV likshe ng si pozelle. Inakkalemje pashen onin kaksak. Lal ke kat flette na si ke mau. Sema usive na si kum in parma romaske finne upe finne mes ma sige na si es. Keden kaksakin kat pele na kewa. Kaksakin kat pele na kewa. Keden de we lenin pe. Wik ngayon, at te pera kam ta sasol. Na wik to ka wikin pera kam ta ises. Mo, finne pe ka te pe kumata ises, kumata kaksakin ka. Na kete ekle, mula siya, oyla siya ekle, kat fin liksini na fuliel life ng la siya singkat. Kismin long lan kat, long sikawulan kat, panang guskat menen sing Amerika, keten matapulakin maulan mit Amerika. Nara, masih kita jang vlogen ng nasingkata. Sang lalai fung ilas nasingkata. Kita tim ta fak makifan na. Kita mokle la. Pame sang mamakashiruman. Sang ma 3 T's. Time, talent, and treasure. Banga matodu ma ashiru kumita. Bel. Itaek, talents, treasure ka may cash up lasha. Matolu ngayon. Kita vlogen na singkat. Inte kalin no o in akyokye orik malal maita in mo ko in is ka long lang kat kagi long silon kat na sin maita. Men kung vinta shukke mamashiru man na yak sa mo yila cleanse up lan maita in akyokye lik in akfashlik na yin nagawa mo kayo ni ace attack kaya kayo long lang na silon kat. Na bakan kunokon sina ke settean mayok singan pa kadang tram kin onge kin kaksaklash ki mawala na lon kat ki long lang na lon kat. Bakan mayok na kapo yok ke settean nga na pella shop ni singal do balolang orang ay tuin sing sa mapel file pa na ke fire gloss ke nak fashi metigaw la sho tegin just call tegin commute kay bangan Kaya nga, una. wo Tapi yung gaslan, Lemon Frank, tingin siya na ash fact loos. Cute. Lalu kita tukod fakulosial take it gan. Okay. Lain lal ke mailit na nakfashion. Filas penyo lang katakot ke. Kunaman lang. Okay. Tingin, just call malum. Ay, lamalab, kaksin ka. Metiging nga pakaship pa kalau singa aki point of discrepancy sige catching goal lan yan elos lang asta na ki sium lagi catching di san darakta el then a representative ke ma konon malutut na phone jingan na akalim kalan taplo malutut singa ikat lagi si chronicle singa for salgo jan boy ma singa nipsimedan Pasal singa singa lupa ipsimeta. Pak mauna kaksagan lemgat. Ipsiak luan, wangan singa liya singa longolit ko singan. Ipsiak luan ito kake fas longolay ko singa tolngol dole. Angan siya discrepancy. Na ipsiak luan fakla, met na kayo wafela ko sin kaksagan gat. Na ipsiak tolungan, call concluded, tolngol ako singa tolngolon ko kasing di sa fakmo, sistak do, call concluded pangan. Ipsime tigeba call extended. Na kaksyaga na inge na dok mabatbat. Da special ng akademia ba
first thing alien ke longolit ko shengan wangen ke merit wangen ke malutut na ke shenria te kalmet pa tum dena neta ta ini ko ya malutut si ma sramsramkinyuck nge orek ma wola na lankat na sinmat na ke wa el ta ka ke ipsimetan ngasit ba kalem ye si chronicle singalon ko fasal ko nge singal luo ipsiak luan si chronicle singalon ko first long ulai ko nge to ngol tolu ipsiak to luan si chronicle singalon ko first to ngol ko nge to ngol ko. Let's get to it. Namdor ke fasal ko shengen sangkulo pa akademi yaket sangkulo na sin lemkat first year singen fakmo one kaksakin lemkat na first singan katinengan lakat malal katin brag about his holy name akakos katin wafaki fasingajan ngayak na sin lemkat Thailand kashikos search for his strength na lemekos pataga ke fasingaul tolu si mga kalim ya fakmo kos full natal Jacob falokon katlan ani kel Jacob na katitala Isaac Abraham na sumdaki taksyaw si mga me lipsila ke malutut ke Victoria na ipsimet ngan sramsramkinyuck na ke on kaksakin lemkat ke sramsramkinyuck Ark of Covenant the gangan David elikie la asap kasya incarnate ka si on minorek en si mataptapan wea ka on minak fashiya na kasyan praise padash kenge ipsiak lunga kasing di sa fakma call extended pa first long lagos kito ng tuloy ka saptas ng langgosan met na kewa fela kusin kaksakin kat na kaksakin kat sige pataka ke first long lagos singe kalmiya taka ke fakma met na kewa fela kusin kaksakin lemkat ke wala nalal ek kalal na ipsiak luan fakmo taka ke first long ulyan fakmo kaksakin inge wala nalan lemkat fashion na temple lal eusi masang lowos na sil e pashi modal elsia modal ke elsikia na fos siak tol ngon fakmo rar ye modal kumin trample in his presence na tagan ke tol ngol luo fakla me ay manake ole inner lela inimeo e manake we inanganek sakin siya kay los fa sasakingan kilem kadel taka inlemi fela ipsiak lunga fakmo met na kay wa fela kosin kaksakin kat wangen exclusion reclamation or fakmo gigasing this fakmo call extended lagi call concluded singe toingo lakos nge toingo long course kaksakan na linge na do ke mabatbat kadin sang kulo na sinkat first toingo lakos first toingo lime course fakmo Ovisin fact na sil o kat metlang ulas molikatle pangakil mi ke fos samsi o kon ko jape na ipsit aktoluan pa to ke fos to lon ko kaksagan lemkat katlan Israel kaksagan nol inge enatok mabatpat pasifiasi las ke takangai na malutu chiga taka yokla inge ke taka taplan kata mesang on in esamla elosne ta file bel post ta God elche naman ka nalusle. Pangay fa ekolosima, kada ta kakadin da pon fa ye ke septeo, evin along silan kat, paneng, ngayon fadi ko skosin ta kawigat tiyangke. Amal siyale, tignisena, element frank. Pangay fa ekolosima asya, lumala. All right. Taking Trisco, Fakalo na sunja pa nga. Okay. Then Islam asungan. Okay. All right. Okay. Una. Louis friend. Forget. Check your mic 2-1. Alam mo niya lang yung praise yan. May sramsramkinyuck on offi. Yan ang created siya maktan. Cast na lang, pasasya ka na audio. Gauk. Ara, global lab din ka. Malutut lang siya nga alala mo, megde ka yung fact kaya ke kalaglan gat na siya. Mamo, yan ako matefidil. Niya mataka, na ele, taka ki blood boses ka yan, and flock online. Di aki yan na siya.
طبعا كلهم سكات يجي درس كود كي ماسك كده كيف نكى وين تي ما يفعل كمان بخ لا ولا بتعمل تسرد All right. Kal ngamo ka di na tune carbon program la siya. Oh. Tamalil salik o sa mutale paingkum. Gula na sum pangasimit ma tadik force ma mata cash pa moli makatash kaya ngay la sige meron na ko da sa paya ma na akiaklin ko gula malam sim da tamal salik na katsun carbon program la siya kaya loyang da na Akflet lalte fit ke weeking wisina shishkide diction and on gonna ke akflet la kuma na ke makatash ke fakadash ke akflet la kumdi kada bela kade mda ro o yesina da le bela ke ne no ne weng da kal mi ye na para nga life ngi para poli il fak ke ro sa tos nga lu ka charang ye victoria magutende conform like worldly things so then transformed by the renewal of our minds. Exercise nak na siya na kayo. Exercise if again, pag-employ na singkat. Kat na sikat, kat na kismakinyikat, katasya kikalan sa flush na singkat. Na nga, bangay kapa singan, aw yan na falming na tingin Driscoll, Mr. Frank, tingin siya na nga, naging na, wag na video lo. Tasok, tagay kali program mo, in mo, fuli ko usle, may nasi ko usle, tasok, mas, hindi ko lang walap na si uskaywa. So at ka wigat ngay ko gusto may bata ko pe we pe loop siya ko puro ng program mo may video class ba kastan god in week inak kay ko ganda ko mas fast na way samle kot mitse si inlan sila lang duyak actually sikat na yung matan god kalain sa pagkat nakita palakad wala na lal sa malfiliyan na sanikat para bang may sang sila Akaykum kayo tegi Driscoll, gula kasloman, lemon Frank, tegi ni Sena, gula na siwas kayo ke Aru Lowes in Dafilagasan God, Aru Low viewers slash in we get penige pension. Flesi comment on ko like ye ko share ye. If you not siya kung ko banyo usi siya kluman. Kung private message ka kay simay ko video ka may chain in long ke siya maluman. Naban ang kulawan lap ngay tuwing siya ngay siya kinabel nagawa siya siya tingin Driscoll na skali tingin na siya siya pro kat tava may siya kusta. Tingin Driscoll. Ay klamalap na siya ko Oh, Tegin, metiging Brian, isamol Chartler siksik right? Okay, mas lala. Oye be, Levin Frank ile flock na Seattle tosta. Okay. Probably vashes lala, mana go in value. Klamalap. Well, patagani pragi balsinge. Katsivit be kaksidin kung katlatlash. Kulo malap isi mulutut no sikat ko lagi kasinge. Kat kulo ke miket tamtan insias ke. Kat kulo na siyum ke metta ke ko. Siya kum dulo ko na kasinge fall ke pel. Kat ako lan vas mi kasinge o God. Kat chebe magan na matwiyas pe. Elos na kayo wa mawi ke telegas lasha. Unnak nas pe kashalos ke tamtan insialos. Kashalos ke ni mamalos. Elos pe mavakit be kat dupshina ke pajine ke ramdel Mr. Chartler sikra ay be President Mr. Frank ke be ako la information siya no kat probe ke met we are smashing naman manasla be kamasla la hospital ko inlom se ko intruasha ko yesi o tenga kat mushesu nanak nas kalyam danin sielos Lagi o yebe ma wiki benak shmatajan genge at proigel losa kewa ma shukpenin mata lalos nakanla lalos ungasha tuspeke malos ashkia. Kapag nang ayaw na ayo na pay in lalas kulo mahal na katlimit kulo mahal na o yesira di na nakapash na siyon. Kumin may kikat inefal
ke custom dengan kat panagat price ya menike sampan siya na ewa kadin jet train sitong in siya ke kashalom if I really clear kat siya ke kistalom pakotin ng lom mangkalan lom in siya pastigikat ain kain ale na fan in patat na fish ke kalan ng dalom at fashion ke belsinge e pakulo malapusyon ken wala tum Jesus Christ kat pray ke in pakulo amen lamalap program lasho kulon asum abin endro ke ashbelo ashloman ebe Hevlin J Sikra kulo ke watching from Saipan kulo malap ke ashlowasan bangi kamin program lasho kulo na was kaywa kita kalowasan tegin Driscoll Mr. Frank at tegi sena kulo malap kita ingin na kita shua lagi yinengin kulo malap